tariki 11 mweri ni jwa 10 mwaka ni jwa 2025 na ingukugwata ogeni kiri nteto chietu cha rutha mugwanja rietwa ni Maureen Kinya tukiambiria nteto iji munini wa Rais Professor Kithure Kindiki nethiritwe agitithia na mbere ndiunga yawe ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi aria kinyite ndene ya gicigo bunge kia Mara akiaria nethiritwe agitariria ndakata ya Tharaka ya Nithi ikethirwa ikithirikirwa nkuruki akithombia thirikari iria ciithiritwe chikiza na kuma na gutigira ati ndagata iji itethirwa ikithithwa kana kinya kwagirithwa kinyanini kagitene ukau nethiritwe akimeneria asiasa baria bagwitithia na mbere siasa cia kureo akiuga thirikari ya Kenya Kwanza kagitene gaka ni gutigira ni kuritira akenya ngugi nkuruki nethiritwe akinyiria siasa cia tuta. Mumejua tuko na bridge yetu hapa imeua watu wengi ya Nithi. Imeua watu wengi. Wakati wa mzee Moi tukalia from 1985 mpaka 2002 Moi akamaliza akaenda nyumbani hakujenga hiyo daraja. Mheshimiwa Kibaki akakuja miaka 10 tukalia daraja tukalilia Kibaki haikuwezekana pesa haikutosha 10 years Kibaki akaenda nyumbani hiyo daraja haikuwa imejengwa. Akakuja Uhuru Kenyatta kama rais wa 4 tukamlilia hiyo daraja mwaka moja miaka 3 miaka 10 ikaisha hiyo daraja haikuwa ijengwa na hakuna mtu alisema one term. Hakuna mtu aliambia Moi one term. Hakuna mtu aliambia Kibaki one term. Hakuna mtu aliambia William Ruto one term. Sasa hivi najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipe miezi kidogo tutajenga daraja ya Nithi japeni. We already have found the money. Tumepata pesa, kukuwa na pesa. Now we have 8 billion shillings to construct Nithi Bridge. It has already been advertised. We will build it. We will complete it. Mimi mwenyewe na rais ndio tutakuja kufungua hiyo daraja. Ndio kuaibisha wale wanasema haitajengwa. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa ya mapema. Wale ambao wanatuingiza kwa siasa ya mapema ni adui wa Tharaka Nithi County. Kwa sababu wakati wa siasa bado haujafika, siku ya siasa itafika. Ni kweli si kweli? Vile vile katika mambo ya kitaifa, tunajua kuna wale wanataka kukoroga wa Kenya. Tuingie katika siasa ya mapema, tupoteze wakati badala ya kusukuma barabara, badala ya kujengea wananchi masoko, badala ya kuongeza stima, wanataka tuanze mambo ya siasa. Tumekataa siasa ya mapema. Tunataka tufanye kazi kwanza. Yani kuna watu wanatusoma ujinga. Hata hiyo miaka yote tumengojea. Hakuna mtu alikuwa anasema one term. Moi akamaliza akaenda. Kibaki akamaliza term zake akaenda. Uhuru akamaliza akaenda. Saa ile tumefikiwa. Saa ile tumefikiwa na serikali. Ati watu ndio wanaanza kutuambia one term. Wakwende wasikwende. Waende wasiende. Waende wasiende. Mara hoye. Mara hoye. Mumeamua ni 2 term. Mumeamua ni 2 term. Muko kwa 2 term. Wacha nione wale wako kwa 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Timu ya mubira kuma Ntere Chiambari ya ndene ya ward ya Kirwanari negunikite na mathagaja gitumi za muchetho jo aria nande bakiaria bethiritwe bakiuga izi ni njira imwe ya gutigira ni bakwithuranira bwa kung'ana kiri muchetho jwa mubira jwa maguru jwa gikombe kia gavana Mutumantu Ithinkia aria nande coach wa timu ije ethiritwe agitariria ije ni njira njega ya gutigira ene timu ije ni bakwithirwa bagichetha na njira iria yagirite.
warira gukwirigirwo kurugurwo kwa ngavana Mutuma Kapuro ntere cia mairi tatu egembe indi timu imwe kuma ntere cia Mbaria Kirua nari ni yamukirite into bia guchetha ta mibira iratu jese na bingi kathumba kuma Gracious Foundation iri njireme ya kubekera inya kiri machindano mama tukujite ku present into nuntu bwa michetho ire ndene ya Meru County ya Governors Cup na inya gwita na mbere timu iji niombite guchetha sub county league yomba ku qualify gwita county league so narua twauga tuje tume present into bibi iria biejani ni Gracious Foundation enda achethi ba perform bwega irazima banengero into biria basics ira to uniform na socks na bionde na kwa turaba kurira into kuringana na recommendation ya coach. It's the first time rutere ruro Kirua rukethirwa ruina team kiri county league so na ndi twauga katugwatanire tumiteithie na into bibi kende komba gutake part michetho neu ya county ana beto boto promise bakana babega bara bagachetha na bena nithamu ire kwendekana na part your experiences wish you well na kugwira bukichetha mibira ebo michethe uri antu bangi bakaigagua you want it to be like na kuringana na coach wa timu ene Elvis Chibanda aruga boibe bangite bakugana na iwe tukio bo bagachinda na araba chokete ngatho cha mwanya kiri Gracious Foundation na appreciate tu sana Gracious Foundation kwa kuproduce vitu mzuri kwa vijana wetu wa villagers na village. Tumeparticipate sub county so far, tumemaliza number 3. Tuna prepare kuingia county league. So saizi preparations za Governors Cup tusha register na ingia huko. So mimi naaminia vijana wangu na niko sure tutawakilisha vizuri hiyo Governors Cup. Ne tugucokia mukatho muno ki Grace for this support. Noe turetera interview twina byo ntuko narua. We promise a good game na tuga perform bwega. kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripota ndeto cia weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi. Gikundi kimwe na rietwa Amka kuma wodini ya Muthara nigichumiritie gutetera mubunge wa Ekuru niwe Karambuka Ilemia kumania na nteto ira chikuthiuruka ati guti utethio ikundi biethiritwe bikigunika kumania na obisieje ya mubunge ujo na ndini bethirite bakiuga anantigwa amwe na kinya ikundi bibinge ni bigunikite kumania na mubunge ujo wa Ekuru niwe Karambuka Ilemia. Memba baba ikundi kia Amka kuma ntere cia Ntamichio wondi ya Muthara gicigo bunge atigana East ibaleganite na ngutira ciethiritwe gitambua ikiuga ati mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia gutire ngugi umbite kuigwa kirutira antu ba ntere ino ntu bakua nurongo butheri na bara bakwari mantu bara bendete ntundi cia gutwika ichi kumba kuikionaga antu aki mazafi itu atitianiretie tiania tanetiana atoka koya na akathomethia tumuone tiaro arata maicene yetu batu tukaria tiania naronde Kailemia tengwa kukia kwithiro te atarutite ngui kuri bute kuona nguire ayetangi bau bakwario ibara benda kuria bionde iria antu ibare ku mistake Mwekuru eze wengwa ari muntu abatantere wainya no ambere kumberia ntwangaine atacindawa na antu ibare kaire mia temenya kwario rongo kende ndwa kaumba no noki ende auga tethia kautethia na tuomba kuringecha le antu bagetatia na memba barite kagita baramukagira itangira rujira ritangirie 10 rira bakuga rikabatetheria bonene kora Ekuru mitungi mugongo ntere ino na kinyanturi babare akubi gutwike ibokundira tujio tuone toro abata maicene yetu batwe turi Ekuru itugona ngwira kuruta ibwe ya Kailemia Murungu atana mbero kwaramia na kwa inyami yake minge yo turambe kendo ilela thina ciekuru ibwe yankulukinya nuntu bwe tangi gitu kuona kiri ururi eto atureteri o twaura mitongi mami uru abata ibwe ya nuntu rwe nuonete niuga ike mwana na mukuru na Mwekuru ifamily uthuranirite kenda ikura bwe ya iveri itekaete ruko ibwe ya nuntu itara twakuringirite kura mbua twakuringirite kura turi twesingo upande lakini thai Kailemia ngo kwa kisira kura cionthe twechutia papa ndrebe ambere ito jogia nkatho muno ntu ba mama safi kuturetera tangi
na kinya miambo ira tomba kwariria na antu bawe tuguria muno itoko promise na kanwa kamwa keya ati twina mama savi kuma ntuko na arua mwanka 2027 wana asiwe ituo keto keganta micho boke ya kwa ntuko ira nende kura ikaringwa botona kura jiena mara twina thaka twina ari era kaidemia kamaka no mwere ibwega sana ito mweterete 2027 tumunekere kura iria agetikia amuka etena muchevo kiripotera weru weekend kuma ntere cha ntamichi wonde muthara gicigo bunge tigena East mbeta wa John Thiga. Nja ya Sabina Nkatha kuma ntere chia Kipkona ndene ya Igembe Central nande rina keba nyuma ya mwana wao kwethirwa akiura mwana ujo na rietwa Kelvin Mutethia uria uri ndene ya sukuru ya Burerure ya Nthaka Mwankira thaiji aterethirwa akioneka kuma kira gikwirikana atakinyire cukuru ndiria cukuru chethairwa chikirugurwa na ndenja izi ni kwithirwa ikiromba antu bawendi bobwega amwe na kinya ungi uria ukethirwa ari na riboti ya mwana ujo Kelvin Mutethia kwithirwa akiringa riboti kire tuone kia borisi kire akui tusemanite na Sabina Nkatha ari na kieba gikinene baumite nterene cia Kipkona Igembe Central na gwitania na njira na matura bakiurithiragia na guswana na mwana wawe wa muthaka agwitwa Kelvin Mutethia murito wa sukuru ya Nthaka ya Burerure uria akwirikana aurire ndiria acokete sukuru na mwankana ndi inkurukia mweri jumwe atatungwa ritho ntubutigite ururubo bwingi nkorone winderete mwana kwana tuluko na thoma Burerure secondary school bibi akarekire winda muthuranire aita sukuru na thai nda wate aina o mweri na nusu atironeka ndaire kwirwa ati sukuru nonto ya ruthene ari sawa na awata kuma kilasiti mwanga kinyaru ari ke kana ke kauri ke ka form 4 ayo ka Kelvin Mutethia kare ke muzanira dekere ai ka skuru kuma eta sukuru re kaiva ke divoki ke ari mwa ka ma kera mwana wake koneka na sukuru ka kwĩria thirikari ko ke wake kuria mwana u onekane acoke sukuru ekena form 4 taine kerekerio kuringana na arito bara bathoma abo ni bene kirubin mao wa stage Emiru then classmate ba Kelvin Mutethia bakonifirm atakinyire sukuru na ruari tukwari na principal atwakikisia mwana u ataripotere sukuru na kulukira management ya sukuru nayo ya informere family na obisi mheshimiwa mwana atacoka sukuru na kierio kakitite kubwithwa so bura kwenda kuwa Kelvin Mutethia etherwa ari kana ka sponsor wa ikile bura kile sponsor na bura bangi sponsor te batekuwesa across Igembe Central so baadhi tukuba turingikite sana ni kwethwa mwana ni mwana mume na mwana urari mwathiki ndene community yetu ya Kipkona kuuka turiari sana ni bibi kuendelea kire mwana uno ntoni mwana otemenya kuria mira otinyansobi mwana otirita na bad company lakini aspana mwana unkurukie mweri tutikumenya narari kubira nkuromba antu bawendi baboya baba ngibe isi ana babo Burerure bekara turausengire na burane maroon so ukethro monete tafadhali ninkuromba karinga report ke the nearest polling station yere ya kwena uwe kana either ukaripoti ke chief na mwana akomba ocokera family na kuombeka kubwithia kierio no to mwana u ni university material. Dennis Mugendi, Weru Weekend, Igembe Central, County ya Meru. Etana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkoretere nteto nkuruki.
Beke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharitu wa kilomita 14 irane kurwa na murimo jo cancer Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo areto kambire cibitari ya Kerwa mwanka kieni nega Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatarira na tuwe twetanie twe amwe kenda turinganje kiaje ba cancer twitane manto mwanya jegia cancer na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinya kugwatira aje ba murimo jojo na nje iria iringekete nimba jo sha cancer kieni nega Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na magana 5 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negote ya barato endete na weregero kire barato kuroira nonto bonto nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha kavagara. Welcome wherever you are. And Marmoush, room to shoot. He well and truly did. It's an opportunity. What a shot to shoot! Scott's got to be careful. Bukayo Saka! But it's Salah, and that one delivers! Never miss a play, home or away. Stream all Premier League games live on Showmax. Something very special indeed here. Betika inakuletea kwa mara ya kwanza the famous Chicago Marathon Watch Party live. Ni hapa kaunti ya Elgeyo Marakwet, town ya Iten. And children are watching back home in Kenya. Iten ndio fahari kuu ya Kenya na dunia mzima. Katika ubora wa kufanya mazoezi ya riadha. To take this race away from his rivals. Ni Chicago Marathon Watch Party Jumapili hii
ya tarehe 12 hapa Iten kuanzia saa 6 mchana. Baada ya kushangilia wakimbiaji wa Kenya na kujivunia kuwa wa Kenya, tutatumbuizwa na DJ Lish, MC Juma na MC Tash. Tukutane, we celebrate our champions, brought to you by Betika. Betika, jukwaa la mabingwa. Ngichokera na nteto nkuruki ni upalea Millers bagwatanirite na tangazaji ba Weru TV na Weru FM ni bakinyite ntere cia kianzai na kagitene gaka kambuonie uria kugwita na mbere kirindi ungaizi ya mashabiki. Tana Oh yes! Ngoja. Makofi ya wamama jameni. Ngoja hiyo makofi ya mbebegwe. Bankero kwana gomba kana ate gomba. Ombi baroke miruang bankero kwana mkura chanda kama kura. Haleluya. Sasa muwayo mnaitu nata weto mama nata sala mokoidi ibaya mama oni ngokwenda itu na ombenda ne boya yo yorigera bankero goroke miraro ai onde no kwa ibai mami weta kwa atia mbeta Eleni mwadhana atagwa Eleni yo mwadhana ipo muije kama unamjua makofi kwake sema Lea. Kama unamjua sema Lea Premium. Asante. Mbebe thikera wena miaka ngana. Nina miaka 70 yoyote itakothira yo enana. Oringaro ke miro mwekoro ene sima. Tiga miaka ngana miaka 77 years. 70 yoyote itakothira yo enana. Tukuigwa nteto 78. Miaka 78. Nongerwe kamutukange gwe. Ndio. Nongerwe kamongera na rumo chapati. Na chapati to kuluma. Tebwo. Ini we murume chapati ere keki muranu. Kato bainira happy birthday. Tebwo. To bainira happy birthday. Happy birthday to you. Oh yes. Happy birthday to you. Oh yes. Happy birthday dear mwadhana. Happy birthday to you. Oh yes. Toma lumia keki. Ngoja wape sasa. Haya, akata keki sio ugali. Keki ni gani? Atolome, ya bebe kaninia. Kwena chapati ya keki yato ni ayo ya birthday. Yo happy birthday. Happy birthday ingine. Haleluya, munengere kanyomwere. Kaka Ongele. Ongele kange. Ongele kange. Naongele kange. Wata nakanyum. Mpara tu mongele kange ugataka u. Tia kuongere kange. Hapo asante muongere kange o hapo. Imba dide keike dharimo. Keike dharimo tokoremia. Happy birthday to you. To bainere. Happy birthday to you. Kiaja.
Je, ni Wero TV. Something very special in